Sad ćemo da otvorimo još jedno Kinder Surprise jaje koje sada upravo donala, kažem kupila. Evo vidite ovdje piše Milk Chocolate, Milk Coco, Kinder Surprise. Uzeli petku. Ovo je autić koji smo sada dobili. Mislim sada ja dobila. Ako vam se sviđa onaj film koji sam sama napravila sa mojom kamerom, lajkajte ga. Ako želite to ponovno da uradim sa svojim autom, ja ću to rado da uradim. Evo vidite kako sam promenila boju. Ako želite još jednu boju da promenim, to ću još. Evo, pogledajte. Sad je sivi auto. Opa, pogledajte ga sada. Betty! O, sad je nešto žučasto. Opa, gledaj. Sad je crveni, sad je plavi. Sad je crveni, sad je zeleni. Ponovno plavi. Sad ćete da pogledati izbliza. I pokazat ću neke igračke koje otvorila, snimila se, ali nešto sam htjela da se počita. Samo malo.
namestim kameru. Tako. Stadi da si ti došao. Evo kao na primjer ova. Simila sam se, ali vidim nešto nije teo da mi očita da ga stavi. Već imam 3 različita. Ovdje kao što vidite, ovdje su sve igračke koje su moje iz Kinder Joy-a. Isto sam otvorila ovo Kinder Joy jaje i dobila sam ovaj kao vidić. Sadržaj, ovo su moje Kinder jajeta koje sam bila. Ove male sitne igračice su sve iz Kinder Surprise jajeta. I to gusku kako reći. Pogledajte, ovog zmaja drži kuglicu. A pogledajte, ovo kako interesantno. Wow, blago. Samo. Gdje je 700 blago? Otišlo je kroz rupu. Opa, evo je blago. Gledajte ovog plašljivog Scooby-Doo. I on je isto na blagu bio Scooby-Doo. I kad ga zatresete, on se smeje. Ne smeje se usta, nego se plaši. Hvala što ste gledali video. Nadam se da vam se svideo. Ako vam se svideo, lajkajte ga. Ćao!